Ke a dumedisa batho ba heso ka lebitso la ka ke Mtlalepule ha Moloi. Le nna ke mong wa baithuti ba dulang kwano madulong a ntate Mathonsi e leng Zaga House. Jwale ke rata hore ke mo lakaletse letsatsi la tswalo le letle. Jwale ka letsatsi la hae la tswalo ka la di 20 tsa kgweding ena e re leng ho yona hana jwale. Jwale ke rata hore tsatsi le letle ntate la tswalo. Ke rata ho leboha haholo ka tsohle tse so nketseditse tsona so far, haholo jwang ka ho lemoha bokgoni ba ka be ke nang le bona, ya ba mpha monyetla, ya ba ha ke tsebe ke a tseba ba teng ba bangata ba nang le monyetla kapa bona bokgoni be ke fetang baka, empa o la lemoha ya ba ke ba e mong wa baithuti ba dulang tse ding tsa di residence tsa hao, ya ba mpha monyetla ka hona ntate ke re ke a leboha. Re ntse re sa lebale Mphehlo Mfundo Foundation, re balatedi ba rona ho tsohle di social media platform tsa rona, ska la lebala ho subscribe, ska la lebala ho latela mono, re teng re a tholahala. So ha re hodisa teng ba haeso ha se molemong wa rona, empa ke molemong wa ngwane motsho a tla thole ebile a fumane thuto e betere kapo e molemo ho tswa ho yena. Ka hona ka mantswe ao ke a leboha ke re tanki ntate re holele, ho hola ha hao ho tlo fetola maphelo a mangata. Ke a leboha, tanki.